imara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye nyine wamashe ngo tuje kwa Nyantoneshewe namashije urabizi gako muzehe yamya bivuga kuva nkiva ruguru yavuze kuko tugomba kugenda tukamuhemba Nyantonesha urahemba Nyantonesha ufite umwana ufite imyaka 7 wavyaye ukiriri ya ruguru titworekaga kuko ni imigenzereze y'ikinyamurenge ariko muzehe mu bintu yanka yarambuye mu kibazo twavuze ga menshi yego nibaga kubaza muzehe wasize ameze gute wasize turi mu ndani ndikiza kinja nuko nkakubwira ukuntu amasinzi amenye uzuba wawutekereza kuko naje gusanga sema teranya gute kandi cage wadusize mu nama tuvuga hejuru y'uruzitiro tugapfa uruzitiro yewe oyaje niwo muri maga dufite urabiza abana mfite buzuye inzu ubu tuvuze ngo tuzamuke sinobona iyo no bakwiza ndafite uruzitiro umwana azagira gutya kinjira mu ruzitiro agacika igora akotse nabaje nje wabibyare kandi nzabarira nta kibazo ariko uje kumanuka wasize utubwiye ngo uruzitiro nguru uruzitiro uratubwira ngo muzagenda tware igice cyo kumapera kandi muze ntabana gifite nanje ngende ntware hari inka zarara kandi ahantu kazarara niho hari amasemisha amateke yose niho yarakiri n'ubu ndango aracari mu kuzimu niho nari kubona ko nzatungira abana banje ngushe kumanuka usiga utubwiye gutyo ariko ngo wike mu ibaraka uragenda ubwira muzehe ngo wamusigiye hari inka zarara twaraye tubiganira na muzehe uraca nibaza ntariko sema ariko ndavuga ngo ndaribikira mu nda yanje mugani wa wamwanditsi ndavuga ati ndaribika iryo jambo nzoza tuzoriganira nawe twicara none ga ubikozeho birambabaza cyane icyo shagukonguze hano oyaje naje untegere neza naje mu bukwe bwo kwa Nyaruhanga naje mu bukwe ariko ibyo byo kumubwira nabi ngo nico cankonkoboye ntabwo ari byo ariko ico tufite kukiganiraho tugenda tuje guhemba dukora igikogwa yesi niyo moto yiwawe se iyi ni yindi yanje nta kibazo reka tugende tuje kwa Nyaruhanga none turaza kubiganira turaza gushama amayinite twamaze tugende tugere wara sinzi uko wangu uri mukuru wanje ndakubaha ariko wiganira kera nabaye gito gute utururicho ntabwo kibaye umunsi ariko tugende tuganire neza unyitondere kuko ko ndabona ko nitugendana nawe muri ubu buryo tuzofatana amashati sema kandi unyuba icara tuje guhemba nibyo bakeneye cyangwa kuransuzugurira akakamoto oya inje sino gusuzugura ico ngora wowe turabirangiza reka turaza guhamagara muze ndashiramo amayinite nubwo ayarugura ari menshi naje ndavugisha mukecuru wowe na muze sinzo muzamuganirira iyo saba abavyeyi bacu bose none se uruzitiro ko wasize uvuze kuko rubaye ugwanje mu ruhande inkaho zazirara nakubwiye ngo jaje guhinduka gute iyo mwaganirire na muze nari mpaye nta kibazo nta kibazo woroshe ibintu ko waganira na marinette nti wonyubaha basi nguzunkurira nka marinette sema wakwemwe isapu tugende njewe nza nkwambura isapu sema tu icara tugende nta kibazo usarega nubwo bavuze ngo tuje guhemba Nyantonesha ngo tujane isukari sare ni isukari yarahenze cyane wari kureka tukajana umunyu tukajana umunyu sare ni maske nayo waruvuze ureke tujana umunyu isukari yarahenze ntaho yicubunya rero uvuze n'iby'ifaranga ndibuka ko ubona zitaye ndabona ufite isukari ntituyicaba Tavuze ngo ari nibindi azokora izo faranga. Niba zizokora ibindi ni gute waje kuzimara zose uzimarira ku isukari. Waguze umunyu. Nikindi usarire wambaye mask kandi muri no muhanda hama basoda bazafatana. Kuramo zingangurire mask batamfata mask. Ta mask ntuzutangwa ku rufaranga sema tu. Ata moto tugende tuje. Mask y'icumi. Mbabarira watse moto tugende yo tuje. Ejo mundi bavuga ndagenda utantendesha ifaranga wowe nta mask mfite
nta masike ufite kandi ufite ifaranga nta faranga zo kugura izo faranga niziki gukuramo igiceri cy'icumi nizo zakunaniye tegera nkubwire nagurishije inka kurantegera neza nagurishije inka Oya, ndangize tugende. kugurisha Ubu inka ngubu tegera kuva tegera. kera nagurishije inka ndagenda nkuramo sinigeze nkuramo n'ifaranga zo kugurira abantu imineke kurumva ndaza ifaranga bantegetse muzehe yarambwiye ngo tugende tuzogere kwa Nyantoneta turabona kugera kwa Nyantoneta tugende izo sigaye ni wowe tuzozishira tugende turanyuma sarakuze karusi barabara umukara ryumira mu ndakubana ate bano ibyangombwa nizo ngusabye purake yanyu ko ari umuhondo ko muramamariza MTN oya nizo z'igihugu ziduhereza izo purake zisa gutya ikibazo zana zana iyo nani yawe utamuhaga ifaranga ndore barahembye sorry afande kwayo ku ikarita y'umubatizo ndi n'umukristo afande hano ndi mu ibarura mufata subira none iyi pine yanyu mufite ipompo ryo kuzoza muhaga umuriro n'inzuzi umwuka nushira nayisize mu rugo ariko ndayifite none utwaye ukeneye guteza jamu hano nigereye y'ipine rigafunguka warumva icyo ntwaye umuntu tubwira oya karavugana karaheye ubonye ko umwuka uturika we kutambaye masike yagiye mu rugo afande nayibagiye urayifite ariko iri mu rugo nayibagiye wakoze ngwino tubiganire mbwira uko ufite bari kwa ngaho usangari bari kusangari gira vuba mwaje gukinina kimuzi itegeko rya leta utamuha ifaranga sema tu wandetse reka mvuga n'umuvande hari gira vuba ubwo umenye ubwenge ibyo uvuga yafande ngende umurakora kuko na perime yanjye nakoretse hararamo icyangombwa cy'umubatizo none iyi pataro zawitsa meze neza none afande none masike nayo yagiye afande titugorane birukubwira gira vuba kandi ntungore dusenge se izimba ndagucisha uraryama hano ushenze zana kantu ntagubwiye gutibana na amafaranga none kurumva mpa we kurasha subirayo umugenzi niki cyako subirayo n'umugenzi wawe niki cyako ako kavuyo afande ubona ntikanje gutya usibye kontakte yo nta n'igiceri urakura mikirara we mwaje gukinira urazana ifaranga unagure mask afande nta faranga vugana n'uriya wanyu sanga iravuga kandi ndabizi nako we ushenze
nguzana ku ifaranga niko afanda mbwiye faranga ziki sinakubwiye uramwemera umuvuye mu maso uje kunyaka ifaranga nase wowe wavuze ngo tugenda kwa Nyantonesha moto bayisigane turashikayo n'amaguru haracyari urugendo gawe gantuzi nini cyane ifaranga tumuheze dukomeze ibindi tuzosesura fiti ziye faranga zivuye nakubwiye uzuntegeye nakubwiye ngo mfite ifaranga zo kugura kilo si wowe wari kumwanga ngo tugura umunyu ni kilo cy'isukari mfite nimba umbwiye ngo tugende dushitaye maguru kwa Nyirantonesha nta kibazo ubundi ibibazo byose ariko nakubwiye ngo mbere yuko uja kuvugana n'uriya mutinzi ugende uje kumubwira arakumva nubwo wabona ariko arakumva nakubwiye ngo mvugane uregure mukuru wanje ndakubaha banzu reke nanje mvuge toruzi kicuma ntago ari amazi yajamo yaba ari amazi azajamo yaba ari amazi azajamo banashizemo amazi yacumve kurumva reka ariko ifaranga nari mfite ntaziguza ibitoro rero zana uko turebe ko tumugenza reka nkubwire wagwire kimuheze gatugende n'ukuguru twebwe twanamenye no kugenda n'amaguru muvugane jewe ndakomeje ubwo nubwo bw'ifaranga je ndakomeje vugana nawe ubu reka tuzoroshe pereza 200 aho ngaho ngende muhe 200 yino simenye ariko none ico nabone yahanga ta faranga mfite ntukazutangwa ku faranga semato muhereze kugenda n'amaguru ayisigarane uzoza kuyikomboza iki nakubwiye ngo twamenyera kugenda n'amaguru nubundi biwabinze nshobora kuja kungwisha iyo ngiye ibi ngibi twabimenyeye nabigeze hanga ejo mundi sigo wari kunyuriza hanga tugende n'amaguru tuba tugende icumweru duwaye tugenda yes afande pereza 200 unyumve kandi nkamukuru wanje rero njya kumusaza wanje ubu nkamukuru wanje none njewe ngende muhereze ibintu birangire dukomeze ugende ibindi tuzobimenya nyuma tukemura iki kibazo kandi nawe wabiteye kuri reka do yes afande zana nkabi ngaho ni pereza 200 ariko semato ifaranga reka ubushishi pereza 200 giravuga wizimwe reka dore wizimwe pereza no arajaho nagahaye yego ndi muntu munanda kubaha ariko arajaho nagahaye sinanzi ko semato sorry akagatwe no kuvuga ngo tankubiti hangana pereza kuzi kuvunjira mu mufuka ingabarya bakoze yanacitse nimba zemera izo faranga ziranyazwe semato sibitangaza n'Imana yanje amajari cyo twaje kubonera muri iki gihugu ariko kujyapa anda nako fanta igihugurusha tamwe bacu ngizuba kidogaza azana igihuri kiravuga kushatse ntinza niki minota ibintu bigenda vyiyongera arazi n'imfura nimba ya ndi imfura yaso kiravuga mushenze yayanze kandi yayanze kabisa yayanze none se ukeneye ngo tugire yamvuze ngakeneye ibihumbi nta 500 ufite 500 nanga kado tamikino kutindaho ngani ku ibihumbi 500 mfite 500 ese wamungesheje wonje we mshati fanda sorry zuzanye nkono zuzanye na amafaranga giravuga nta mikino ufite ndagwana nawe ino gasiru gurito aba nabandi bari kugenda bancika cyangwa nduko ndebe amasaha ageze ariko ngenda nongeza abancika ni bene so ntuzongere gusamara mu muhanda misiye mugende vuba nta kuntu wangarura yashanje kari menshi hano turi mu bavunjayi ushenze hano turi mu bavunjayi urira moto vuba ndaje nzenguruke gutya ndagusanga ari imbere ndongera gufata jeunesse utakuye amafaranga ntoba inazo ziriyo yanze kungarira yashanje kandi usare ibi byose niwe wabite we nakubwiye ngo ungurire mask y'10 dore none twasize igihumbi uzigihumbi mask azovamo ni mask ijana icara tugende ntacyo takoze niko wa mugabo reka utaraswa icara reka mubwire ijambo twamenye bibiri iravuga ngo
uko ushaka ko abandi bakugirira aba ariko nawe ubagirira. Bibiliya iranditse utagize genda mushenzi vuba giruka umujenesi ariko turavugana nawe. reka nkubwire ni nawe ibi byose gabite kazaga tugenda. Izi faranga zarize ubukwe bwawe. reka nyabo Zarize ubukwe bwawe. Wabonye ko nazanye Nyaruhanga muza urantembesha kana mutuzisha ndayiza fande ndayiza urantembesha. tutangombwa ariko fotokopi yo kusanga kazani Nyaruhanga namuzanye. Nazanye Nyaruhanga. Genda kuri ya patara fande arigisho